Amaré is just not a pair of shoes. It's a concept. The concept of happiness. Happy to go to work, looking beautiful, stylish, professional, and feeling incredibly comfortable. The happiness of strolling with your loved one, just looking so beautiful and like you're walking in air. The happiness of going about town, running errands, while you look great and you feel great as well. A shoe that is 100% quality leather, beautiful insoles that are comfortable to your feet, to your health, and also to the way you look. This coming Friday and Saturday, we're having our Black Friday and Saturday special, 9 to 9 p.m. Happy hour the whole day, music, and the most beautiful experience with Amaré shoes. Amaré no es solamente un zapato, es una experiencia de verte bien y sentirte bien. Es un zapato que usas todo el día, a lo largo del día, para trabajar, para salir, para ir a comer, para divertirte y sentirte bella. Es un zapato de una calidad increíble, 100% cuero, como lo hemos dicho muchas veces. Nuestras plantillas tienen memoria y son muy livianos y bellos. La próxima semana, viernes y sábado, de 9 a 9, tenemos Black Friday y Black Saturday. Tendremos happy hour, tenemos música, puedes venir a pasar con nosotros un buen rato y además llevarte nuestros zapatos a un precio increíble. Tenemos pocos tamaños, cantidades de cada modelo y podrás disfrutar de un precio impresionante el próximo fin de semana.